gutabara natangira kumbahera cane ninjiye muririmba ni munezero abarakeza bavyaguruke isoki yaka twerintambuko shikano isi yose wa mutima w'Imana nagereye ahera cane Satani we hagarara mpamagaze zana ibindi rete musace canke ibinyago protokole basamaye cane yakadutwara umwanya abantu bafutama mu mukungugu tubazi ko amahema ariho nibazanira ko bakoresha uburambuzi kugira ngo bitwama mwese murabana y'abatizwa kugaego cyane we mwese murabana y'abatizwa ubukaya yabatizwe amaniko kuboko ubukaya yabatizwe ejo muri mwebwe amaniko kuboko sawa amen imbere yuko tubarungika mu bikorwa vuga ati twahamagariwe gukora hari icyo tugira tubarungikane rero amen abaririmbyi bajeje bavuye ariya inyanzake y'amakamba bavuze ngo intambara ndaze abakozi b'Imana badimisi babigisha ukurikiranye n'amajambo yaciye ngaha ejo cyane andi majambo abakozi b'Imana babigishije bababwiye ngo kubatizwa ntibisobanura ngo uracinze ahubwo ubutanguye urugamba amena kubera mutanguye urugamba tugira tubaye ibigwanishwa mumenye urugamba mugiye kurwana waratewe sifa sana tusome jambo ry'Imana ari mu gitabo c'abacamanza igice cya 15 ujya murongo wa 14 umurongo umwe gusa tuje twinyenga tubusome abakozi b'Imana babyagurutse nibigo babyagura tuca tubasengera twakoresha umwanya abakozi b'Imana babyaguke mugo mwege mwabatizwe mugo muhagaza mvuga n'amajambo ataduca tubasengera abacamanza igitabo c'abacamanza 15 ku murongo wa 14 hamwe y'abandi bakozi b'Imana acadusomera mwumvirize mwebwe namwe wese mwumvirize neza umurongo wa 15 kuvuga bashitsi lehi abafilisitiya bamusanganiza urwabo maze Muhemu w'Uhoraho amuza k'akabushungwe imigozi yari imuboshe amaboko ihinduka nk'urwegwe rufashwe n'umuriro ibyari bimuboshe ku bikonjo biravutagurika amen mani mwebute iyi ni intambara ya mbere tubona y'uwitwa Samusoni haleluya Samusoni yari yarigishijwe nk'uko n'abakozi b'Imana babigishije kandi Samusoni akiri ku rutonde rwiza haleluya hari ibyo abakozi b'Imana babarushije hari ibyo abakozi b'Imana babihanikirije Samusoni n'ababyeyi be baramwihanikiriza bambwira ati yewe Samusoni bwemu yeye yavuze ati uyo mwana Samusoni yabyawe na Manowa nazanwe ku kiboreza na kimwe ariko ivuye ku muzabibu cyane ku musokoni mani dufashe cyane tubona ko Samusoni yarushijwe mu gihe kigoye nagubana yabwiye ngo kuba abakristo ntabwo ari umunyenga muhagurukijwe mu gihe kigoye mu gihe abadayimoni basamaje nk'uko abafilisitiya bari basamaje Imana imaze guhagurukira ubu Samusoni Imana yamuhagurukije kugira ngo arwane n'abafilisitiya kugira ngo Abisirayeli bagire inkoni icyo Imana ibahamagariye kugira ngo mukore n'abadayimoni
abadayimoni kandi mubaneshe mu izina ryande rya Yesu. Washitse rero Samusoni, abafilisitiya bose baca musanganiza mu rwabo, abadayimoni bose barazi ko barayibatizwa, bimwe by'imikino ntabyo. Amena. Abasore barazi ko abakobwa barayi batizwe, n'abakobwa b'isore barazi ko barayi batizwe, abagabo n'abagore b'Imana barazi ko barayi batizwe. Urorindi ruhavuva nga baca bagusanganira nga jambo. Amen. Mugambo wako kanya shitsi abazitikiye bakoranye bagomba kuraba Samusoni, bagomba kumufata kuko nyine Samusoni. Haleluya. Ngo mpemu yera bacamuza ko kaki, mpemu yera bacamuza ko kaki. Ngo imigozi yari imubosha yaramubohesheje ngo yose kiracagagurika. Hari ibyo babyarasigaye muri wewe warayobatizanywe, ariko ibyo mpemu yagiye kubicagagura mu izina rya Yesu. Tuvuge ngo amena. Ubwo nyine ngo kirashika gusa n'ubugishika wongera upfukamye, ndazi mpemu yera yabatse. Haleluya. Ubwo nyine imigozi yari iboshe Samusoni ngo kiravutagurika. Amen. Samusoni ngo aca yakira ugwasaya gw'indogoba, ngo acararuraha, ngo atararushibura, agutiza zanacagada abafilisitiya, ngo aca kwica abafilisitiya igihumbi. Dukomere amashyi menshi Imana. Tujya tubishi kurwanishwa nawe zo kurwanisha abadayimoni. Ejo twumvise ngo kugira gute mwebwe, ejo ijambo twize ryavuga ngo iki? Kiragusa twaza babonye ngo oya siramu twumvise ngo kwizera oya twumvise ngo gusenga sera kwihangana kurinda. Haleluya. Rege mudayimoni rubanza gutera ubwoba, tujya tubasengere mpemu yera, abaye guhagarara, abaye gushingira intare ibya Yesu banifashe cyane. Abadayimoni bazocika ubu niwe imbere zanyu, natwe abantu by'abadayimoni bazohagarara imbere zanyu. Yesu adufashe cyane, Yesu adufashe cyane. Tukamara kugira tubasengere, tubasabire mpemu yera, tubasabire ubushobozi kugira ngo mpemu yera azobafashe kurwana intambara. Mpemu yera azobafashe mugiye guhana ibisikataya by'abadayimoni, abadayimoni b'ubweruzi, abadayimoni b'ubusambanyi, abadayimoni bataboregwe, ariko mpemu yera azoca aza akabushumwe kuri mwebwe, aca abagwana, aca abayobozi zo gutsinda Satani. Reka musenge Imana, abakozi Imana babibwira barakuganza, babashaka ubushobozi bwa mpemu yera buze kuri mwebwe. Nibyo byari bisigaye byaboshe bidohoje, kandi uwo mpemu yera azafashe guhagarara no kurangira Kristo no gushinga intare, kandi abemera bagiye guhunga mu izina rya Yesu. Bo bambaye mpemu, abayambaye umwambaro wera nka shelegi. Warapewe sifa sana. Reka twinginge hano nyakubahwa Pasiteri Karavera asenga Imana, asenga abantu babatizwa. Mana yo mw'ijuru, Uwiteka nyir'ijuru n'isi, turagushimiye kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe Mana. Kandi abahungu bawe n'abakobwa bawe Mana bahisemo neza, bahitamo kugera ikirenge mu cyawe Kristo. None rero Mana yawe ibyo byawe bikozwe, kuko ari igihe kigoye Mana yanje. Turabasabira Mana, tubasabira ubushobozi bwawe kugira ngo buruke kuri bo, Mana uzabashoboze kuduga imisozi yo gukorera. Mana yacu mw'ijuru, bambike n'ababara b'ubuzima muri mpemu, biratunga biratabaruwe Mana. Urakoze Mwami wanje, mpemu wo kubarinda icyaha, mpemu Mwami wacu uri mw'ijuru, wo kugendana nabo, wo kubabera umwiza.
n'izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti tuyisabye twizeye. Amen. Oh